Halo sayang. Di mana? Oh, kerulin. Wis dahacan. Atuh sama teh eta 5 hektar lain leutik meureun. Kebun aing dijual sakitu. Leutik amat sia gope. Kumaha deui? Gede eta kana kacapi loba. Puas jeung sia kanan sakarung sapoe. Penter penting geus Bijilan sabiji na sungut Ganeng. Ih, si ganeng engke bisnis lah. Sibuk ke tah baturan. Biasa bapak tungguran yo iri-iri. Maksudna sia ngajual teh kebon ulah sakitu teh 5 hektar da. Bisa bodoh sih lah. Kan tembok, Ngajual pamual. goreng bata. Pareman ku aing. apa nasi pasir. Sebodoh atuh. Telepon kabogoh aing nya. Terus Nope. Woi, halo. Ih, mana sayang-sayangan? Nah, ini buka buku sayang-sayangan. Gue ingin buka kabogoh lah. Usahanya tetep loh. Sampar ke gue. kangen kak. Kangen, ya. Ih, galak deh galak. Ulin Siap ngambek tuh. Terus bantu gitu ya. ulin. Apa? Hei, masa depan mau? Lah, ulin dia. Pak ini garingkan yuk. Ih, Heeh, siap. Halo, lu sila behel. Atuh, nggak mandi. Atuh, sebodoh. Waalaikumsalam. Woi, Hah? tadi lain Oco. Mana? Oco tadi di mana? Ih, nyau. Wah, tuh. Udah gak? Ya tuh. ih, kabeh pebogohan yang baturan ke mana yuk? Ngejam lah, minggir ngejam lah. Saya ngejam lah, Mas. Minggir lah kan itu minggir aja Yang dulu. mana kamari nyala anu jalan ya di taman. Oh iya sayang. Coba awal kagak kurang baik. Ih, kagak kurang jomblo. Aduh, ngejam lah. Pasti tadi. Coba dia kagak kurang baik. Ih, Sarua ganggu. Orang yang Udah iya sayang, jangan sayang. Kita mentang-mentang ini orang aja. jomblo. Wah, untuk berkelas ngambek pun aja itu. Mang, Net, coba antar orang yuk. Mana sih ya? Gesli antarkan baik, lumayan kak. Ke mana antar kena? Pluto, soalnya orang di bumi pada jahat-jahat. Nah, kabur sih lah, nggak ganggu baik. Wah gitu Rido, gitu kayak jelema eta. Lah jelema cek sanyet mah. Kan semedak karek aing. Tadi tuh lah saya mabur, aing tukang ojek lain, aing keur nongkrong di dieu sia. Nyaho sia sia nyaho keur nongkrong sangagung bahas. Ngobrol gitu sia mabuk. Sia lain bantuan aing. Ih. Rame. Aduh baik orang mah yuk, orang cauh. Udah lah yuk. Kan sih bang. Is, udah. Kenalan, sayang. Keur di mana? Di mah bae ngerem bae. Keluar atuh. Wah, geus teleponan. Menyang dicuekeun euy luar. Ih, sia cenah kala genteng di luhur. Ih, bucin bae batik ih aing. Sia mending aing sorangan ngalep gentengna. Hah. Bucin bae lah Sina teh. Terulin. Hah. Sorangan lembur. Tanggal anda di bulan, di tahun, di tanggal, kan nunggu-nunggu. Padahal mesti dari obat gua aja. Nunggu atuh. Wan, coba ceritain ke Sewan. Hah? Ceritain ke Sewan. Tidak nong bisa sedih amat cok. Sedih lah wan, pokoknya mah sedih cerita Cara dah. laki cok. Pun naon saya sedih. Sedih loh. Sedih aku naon. Atuh aing cicing lena hargaan ngomong eta mah teleponan tuh ka isi. Ih aing mah. Ya sedihna aku naon emang nak. Penggara-gara telepon dong meren. Atuh henteu urang Naon? datang si teleponan ditanya repeh bae kos kacang garing. Mau teh anu kerupuk ye. Atuh mana mau nyaho meren. Atuh coba sih nanya dah keur naon gitu. Pasti mana lagi ngehargaan meren cok. Taian eta si Tijo nanya,
Mau nya nuker teleponan nanya. Masalah naon? Hah? Teleponana. Awewe sayang-sayangan. Masih boga meureun awewe. Iya awewe. Naon? Jomblo. Kenalan kumaha tuh? Jomblo. Tetep dia wajar lah, Coh. Sige jomblo meureun ah. Boga aing mah, Coh. Maaf bae. Buka kabogoh aing mah. Ah, Itu di itu buka kabogoh bae mending cerai sia putus. moal kitu aing mah, Coh. Setia aing mah, Coh. Lalaki setia. Mending kene sia neanganna. Iya, naon sih ngaranna awewe. Dek jeung aing neanganna. Hayo diteangan ku aing. Loba aing mah channel ya. Aing mah apa Lalaki sia lebay amat. Sewet aing ka sia jadi naco. Sia kunaon jadi nu ngambek ye. Sewet aing ka sia lalaki jadi benceng kitu sia lebay Lain masalah kituan. Ah, mabur aing lah. Nah, najis aing ka sia. Sabudak lain aing nu ngambek nyana. Nu ngambek. Parah, aing neuk curhat nya nu ngambek. Ih, trubukeun we tanggalan. Cocok kemana tadi lu kata? Tadi Udah ku aing sama. Iya. Aing capek. Kada. Mulai sama ada di situ teleponan baik. Ah, aing. Oh, enak nih he. Kayak dibawakeun ya. Bisnis di bae aing mah. Kang sia, di mana ya? Dulu. Dibawakeun. Wah, di dia di tuang, di dia sararian nelpone. Babaturan Halo yang, eta sia di dia. Bukan. Jadikan ya. Cicing sia mah. Telepon aing dah. sabun tuh. Ih, balik aing ah. Batu dah. Heh, aing sia di situ di teleponan badi di bae sia. Asia ye. Aing mah bisnis sia mah. Ya emang awewe. Coba sama awewe ayo. Bisnis di mana sih duit? Coba si awewe. Mau Bisa main sama lah. Baterai doang lah. Ti dia jeung uang tadi. Teleponan manggi manda jeung Tijan. Teleponan deui. Manyai kudu dengan kabogos pe teleponan. Sayang-sayangan meureun aing ke Cisauk. Yuk, ayo saja ke mana yuk main baburu-buru lah yuk. Riung salah tadi aing dicuekeun sia fokus ke teleponan. Cuk saha? Cik sia tadi Di mana? Rawan dah. Karena urunya lu nah. Luan bae pebogohan. Kan Kejadian tadi cikena nembak. Cara baca lu nah. Allah. Jeblok kabeh lah dia. Itu orang mah. Sorry be. Oh, aing ka bisa Kan jadi dewa urang. Still here, Shopping biasa. just to suffer Duit bawa kayaknya di mah apa every sih? night. di dia di ditu aing disirikeun bae mabur bae. Coba sabun. Oh, sirikeun. Sorkos ente yo. Ente urang mah tadi terus teleponan Bang. Wah, kumaha mabur. Oh. Bener urang mah. Kajen teh naon yang Tadi aing diledekan bae sabun bae. Paling di makan gua ku aing. Waalaikumsalam, Yang. Kenapa? Datang deui bae. Ieu si Wawan kos angin riung. Gambar aing. Oh ya udah nanti malam aja kan ulang tahunan juga kan di acara kamu kan kita makan aja ya kan bawa anak nggak apa-apa. Euy, itu lah ngaganggu aing bae sih tadi. Ntar yang maaf yang ada ini yang biasa ada orang jomblo ada orang jomblo yang maaf Beneran coba sia. nah sih Sia nih aing sia mana? Arum sia ha. Arum sia. pengkas di paehan tadi gara-gara sia aing mah Aing sia, sama aya sia. apa sia mah Nih sia tukang Apa nipu sia? sia, tukang nipu. Bedakeun supaya sia menjualan tukang nipu supaya ingat sia. Tuan baik lah. Itu dah. Jalan tuh. Sia kos elang. Benar. Nabrak aing kunaon sia? Pusing aing lah. Pusing kunaon sia? Aing lina hargaan datang itu teleponan. Ngujak si eta tah. Yang gua aing ge coh, tadi itu dihargaan ku uang jeung Tijan mandang. Ipan sia. Aing minta bageran kasih aku nang ngambek bae. Aduh kuing sia. Ieu neng coh. Kan ngelunjak sia aja. Coh sar.
Cuk, riksa lebay berarti kok saing kamar lah. Si Wawan nipu aing eta. Si Uang nipu aing eta. Si Wawan nipu aing eta. Si Tijon nipu aing deui. Si mana nipu aing deui eta. Pokoknya serikeun. Coba urang periksa bae budakku. Mantap tuh. Capek geus urang nama jomblo sabun. Ulah. Jomblo beh. Jomblo biasa. Tapi yang ngomong ujung sia deui ke ditu sia lah. Yang kangen lah. Ih, mending urang babukan bae, ayo. So sweet gelo. Karunya sih kamu. Udah beres solusi sih. Masih babukan jeung aing. Laki mah. Geus 10.000. Ayo anu ninggalkeun aing tadi sarua aing. Repeh. Itu jomblo. Sia, henteu. Kurang matching ya. Saya ngomong solusinya jomblo. Hayang aing, biar pertanyaan tong lu. Dengekeun. Solusi jomblo adalah sabun. Yes. Pan sama dak kalau rek aing mere polu cunen sia. Kunaon? Kunaon manggil aing? Terus kieu. Jadi naon? Terus. Kena. Solusi jomblo adalah Sabun. yes. Ben. Wah,